rape case, premarital sex, molestation, sex education na thayo bana sigba tuan inda betul kya thol ko bane base na yani bra ngasi mayok na iba kaya si yinjaraga Mami TV network na lam se expert kaya chayogi nomai chu nomai khudingi muduna laksagani mayamsu sarabyabiyo haina balai haksang phabana lengrabalanni Mami TV brings you Health is Wealth. It's a special program which will be presented by MAMI TV on every Sunday of the week. Only on MAMI TV network. Suicidal case, mental health disorders. Masigidamak aikoi kadai fauba checksina amadi lumna lawrabadi. Henna luribadi, rape case, premarital sex, molestation, sex education na thayo bana sigba tuan inda betul kya thol ko bane base na yani bra ngasi mayok na iba kaya si yinjaraga Mami TV network na lam se expert kaya chayogi nomai chu nomai khudingi muduna laksagani mayamsu sarabyabiyo haina balai haksang phabana lengrabalanni Mami TV brings you healthy Mami TV na ngasi supuduna lakli Mami TV na ngasi supuduna lakli chayol khudigi sandukcha bathoram health is wealth ngasi gi thamjariba thoramgi topic asina sex education haibisigi matangdani hojiki mirolna sex pulana atra handuna amadi sex pulana sizinaduna tungi punsida apanba amadi awaba kaya piri maram asina sex asibu karino amadi karamna sex education pigadabno haibisigi matangda ngasi khana nainana bagidamakta aikogi studio da lengsinduna leire Dr. S. GOJENDRA Associate Professor Consultant Psychiatry RIMS Imphal Tanong Chedi Dr. Loina ngasigi thoram asida hangwinba wahangsing makhada piriba phone number asida call tobirakuna hangbirakpa yagani Dr. Aham se koigi sex education haibase sigi makhatana changjandring aisida masi karino haibase itang tambiram ajam phajaba topic ne haitare sex education haibase akoina am ikaina loba sex education akoina hainega hujik ma'am na haineri se is a comprehensive kano education haitare education sida akoina takpiri se masagi body anatomy se kamai tawi especially inhalikpa angang singda adolescents hai akoina kano se akoi adults kumba me masana masai body se pajan khang da ba haitare the body se pajan khang ba the my physiology haitare Manda ahong may mam lakpa inhalak pa matamda maunda nupi machada nipa machada maunda body da ahong may mam lakpa se kuda man nupi da akoi men sorok pa nipa machada na akoi ki my private part ka torok pa ado kai breast development si mam se physiological changes na tani si normal development na akoi lojai ko si mam se akoi ne bhajan takpi ba ado kai di ado ka tan ta ba akoi sex harga akoi na dam la na lobe ki kano se sidi lori dam ne khajai ado matakta akoi ki akoi body anatomy physiology khangani aduga relationship ta akoi bad touch aduga magi myong thina hakchang sokpa khopa phajana sokpa good touch bad touch hariba ma'am se even puberty ke changes ma'am voice change torpa ma'am aduga di relationship ki matang da ko nipa nupi relationship matang da akoina comprehensive oina moda takpi base special angang sing da inkhalik liba akoina haji adolescents ai sei drama thodi trampon box se sida koina si pajan takpi base si am dakani na khanje kaje masagi body da ahong mai mam lakpa magi changes mam lakpa si akoina mangonda si khan bam da kali khangdadi maina kona adult work matam da akoi gi jumpal ko matam da magi masagi kanu me am ta khangda ba tare adu matak da hujik crime am tori ba rape tori ba molestation tori me am se nupi am gi respect to da ba adi sex education akoin hari se masagi body masagi me am khangbuta natana ka akoi gi opposite sex respect to ba tare nipam chan respect to ba nipam chan respect to ba adoge di si poche akoi da moida akoi gi period lak ma matam da si kamaina akoi si karino si me am se details takpi base aina sex education is man tham dening ado hojik ki matam sida sex education se
हेन ताकपदा ओइना चंगचलकपसिदा सेक्स एजुकेशन की मतंगसिदा यामना मरु एना लौबीब्रा नत्रगना होजिकी कनो सिदंगी एजुकेशन की हारगा ओनली एकेडमिक की कनो सिदंगदा हापगा ओइना यामना लाइन ओइना लौथोंनबगी पोचिमा अदुम याई नत्रगा यादे हाबगी पोचिदा करी मुमो सेक्स एजुकेशन दी इंडिया दे am dharkar oina in thamjinge maram India population adu mati yami India da prithvi da khwadi hena akogi kano atare early marriage se jum pan bachi sahi time pantram from pan India ne one of the highest kano rate lay ramni premature abortion maximum India da lay da ngang thunu pokba jum duna pan ba adu sexual crime to ba molestation si mam India se the world ki top tana mun dum chalab ne hatare adu da akoi kari kai dono sex education se adu bo 2007 da government na akoi sex education se akoi school curriculum da half chena kanane na ki matum da kanu me am ga sigi against da akoi move to ki me am chulai kre politician me am even parents me am even akoi NGO me am se education se akoi India ki school curriculum happy reti akoi mind se la na chakrani sexual crime he kani haibagi mentality da sex education mone ja ki 2007 da adubo 2018 da akoi honorable prime minister Modi government la ko matung da sex education je akoina sex education haidab da ming se katang olaga adolescents school health kumba simbai ming che ming di onthokpa adubo adolescents ki hariba development me am se sigi kano sex education se sigi part wina 2018 da school curriculum da khari changchal le adubo problem se sini sex education se kanana takpi do no problem se doctor na hai tuira ojana hai tuira natraga NGO mem la tak tuira sigi exact koi curriculum se leiti sina koi ki common wina me am sab manaba education ka no sakna pi bisu ju ngam de hai tare aduna ai motari sex education automatic in the context da ka le aduga akoina hujik aina amaga thamning se akoi India si atumuti advance or technology ja world the best kantoba adi mobile phone kon pair ni gari phajab khwade khon tong amne ko world ke development me am se KFC khoi la amni world ke best akoi MNC me already lakh rev India da akoi ni chithor se why not sex education so sex education is a need of the hour for our population our children our school going children our young people si khang da baini ba akoi ni pa da nupi respect to da ba nupi na katorok ba crime he galai se to id si pochi school curriculum ta phajana kanona comprehensive na tapi da phai na khangi even problem se nai thang ja ba huji class 8 9 gi chapter kha da di akoi biology chapter kha da sex education ka di jawe sex education hybrid na ta ba body ki kano se physiology hai tare nipa da kari ka hong mulai diagram je nipi da si chapter se tak pa do jan hangoi na dum tawe boji matam se ado ojan hangoi tara di satana kamani ka to don accept to don adugi point da ne aina so hangjaning se doctor nasagi hari ba sex education pire ne khalle academic ki kano se da yaure ne khalle si ki syllabus as a syllabus ama oina adu ergadi ojana pi do ri branga sai doctor na pi do ri bra haiba sida ojana pi ba taragadi akoi oja kharadi madugi lesson se kalaga chappa pawda yawa aduna sigi pochida akoina oja sing si han aware oina pi ba mathok tari bra natraga na karam ba step ti lokhala agadi akoina kana bu pi han sigi haiba sigi matang da di kamaina sex education se in fact aina dum thamjani ngodi yum de dum hagodam nin khale dum di adi nupi macha nipa macha inghlak pa matam se modi am curiosity oiba ai se kamaina pokhi ai se kamaina prithvi lai no eba question se moida beg wen hange ba angang sin se mama da hango yawi mapa da hango yawi ado akoi kamaina khumdu no so si pot si ge akoi na je parents ki dagi sex education hawum da ka le aina training ma jau jaki matam da akoi gi trainer hai tare ja phawa lady trainer ni man hai se ai di chani pani poi nupi respect se aina huji isan pani se huji ke tak ba hore ba ai su nupi amani I am your mother but I have all the problems of any other problem like any other woman I su period lai ko ai su samaina kan pregnant tawi I conceive samaina tawi si ma si ndi pa ma sa da huji tagi akoina nupi ki kan me am si award ho hanta di mama su nupi ni haibi ki kan si da pasan pa sing se sigi huji ki crime tor ko kan se every pregnancy po takpi ta di nupi against crime handar kani aduga respect hangala kani akoi ki ama mage corporation hangala kani na samaina thamjai adubu
sex education not only akogi yum ga tanataba school la shu aji training tawr matungda training amadi chang brain khali ka sex education se aji ram laiba unit takum changi ka si pochi ojana su to bujai train over NGO na su to bujai mafam grade di NGO na laga takum changi to schools adum di school me am sil kamani jon tak tu no na oja me am sil khadan si awareness ohen ba lightly poche satina mo ne khali se si se western gi concept ni kan khan ma yauri ba akoi di jum pande ge di sex man lori saba patte sex sa patte po ne na sma ugre ba poche hidden on tham gre ba to angang inghalak pa matam gi si poche mo na understand to hom changi accept to hom changi aduga amaga sexual respect se asi mam se kan to hom changi to dige di aina poche khang dige di kanada hangdu no ba sexual education kanada hangdu no ba mo ne khangdu se khara mamanabi khara khangani moju phajana khangbaji natti modige just back information khara phangani adogi akogi social media da adogi atopa media me amdagi ko se khara information do ado achumba information su odabu yawi aduna magi mindset da sex as a sini sexuality sigi samam na banum phaw ba tare aduna si pochi phajana koina expert sing da training to biraga ngang sing takpi bri jam kanani ne suman thamjani marafada aiko yengbiriba viewers singna thawrama sike mari leinana hangbing bawang sing leiragadi makada piriba phone number sida hangbirak payagani makata rakpada doctor akoigi aujiki kano siga wafam duga jangdar akoi jangsin jaraga haitare ko akoigi parents sing se most of the parents sing se gyan ta daba illiterate natraga literate oiba su mayam am yawi ad haidiba sex education haiba why se thamakpa matamda slang language oina khanba aduga masigi parase parpa matamda yam openly paba ngamda bi pot amasu angang de yagodori bane masigi matang da di parents sing sida akoi aware ohen basi mathau tai hanadi thambi gre adu akoina tadai bokta di si bokti changjal lagadi angang sing sida hena free oiba adagi parents sing sida su ngasai sex education haibase kamdong na di moi da su amuk tamba ya hadi school gi oiragadi angang khaktagi oidori banina parents sing sida su kamaina akoina aware pi ba ya bagi be se lebi ba to yam phajan lei especially sex education quite solve role di mama ne pigadamni amom di khudam na haijage masani pi me khalakpa matamda mo da hong ma changes me amse mo yam curiosity oi kai no ngod tawri se kai no se mama na se poche mo da phajan phamaga explain to biba se poche normal phenomena haitare si kano angak pa kan to natte sidi nangi normal development process ni nangi breast development torakani thagi kongkap la kani men first period la kani adu matuk tan nang woman nu chang kani nang body se nang respect to gadam ni nang men's lab kam to nang hygiene se maintain to gadam ni phajai ru jaga ni phajana si samtho gadam ni haibagi kanu se si mem se mama kanu na dum school jum da dum hoba yare na thamde ningi aduga sam easy one takpi ba moida jam saten hango ina to ko chambai jam wrongly message pi base moida chu si poche adum sikai mama pad laptop ko dum akhuni ujai dana poche am easy simple one kasu kanona ta anga sunda si poche pa takpi ba ma dakar we na chuma na thamde ningi even father rules dum lai sida ko father rules lai chuma na anga sang pa dum lai ko baba cuma kan to ai se kamai poi hang ko dum ako theni ako phajana explain to lo le when they do mo da phajana ko gi kanom da diagramming kanom da je ga chu takpi da ka chu kai da brand cuma na thamjani ina se sei doctor aduga akhoi western longi kanu culture hai tare ko sidis da akhoi na pushal aga hai tare ko ngasai film da oiro amadu oiro mayam akhoi gi ubada nuai ta ba film da makta oiro ga su ko ngasai pon gi kanu ga mari leina ba sing se yar ko matanda angang sida karamba wakalun kamain ta ga chain ba aduga masigi poche yamna load na thupna tor ko matamda ma parents kai gi role se kamaina angang na mobile use tor ko da ni khangde aduga film ko ba yengi ko leka ha ba matamda di deal se kamain to bi ga ni angang parents sing se jam phajaba question ne na thamjani huji matam da di covid ki matam last sahi ani makhai da gi dia school gi online class hobu da gi moida parents ne android mobile piba hore aduga akoi gi data me am su pi akoi no online class to no ko sida moina si pot si phajani utilize to ribra natra online class to ribra natra ka misuse to ribra se parents ticket permission changi ticket patan nate
moida hujiki hariba port size mayam su leiri ko si okuna block to bimun changi ada moida phajana si poche understand to sex se sini sex education sini si poche phajana understand to hom changi koina ekai hangum thadoga ko sida si adumati si akoi youth dakale example amon pijage matamamda akoi chhatra mai thene jage laisam phaba lakshim paba adagi ma pan wifi se lobi re ma se pungkun mari jumne pan thok te na adum pare ma tu wifi to mana jiki porn site changaga whole day night se porn site yenga ma se collapse rok mane ada simba su thok top din natte ba even nupi masa su si po se thoi mne ba so maina aina case me am thena gi ko nupi masa su akoi porn site changba famsa changba adagi moina aduga pi ba information me am to jam correct chumme na low ba tare adagi perverted kanu ma'am su mona si poche adi chumme na loba hai tare simba poche kudam moina kogi adi natural process si lapthok na unnatural kanu sida moina sigi kanu se chumme na khan bajum jawe adana whatever information akona social media da phamu ma'am se punamak se kogi porn site to ram si akona si normal na loba dum jawe ba si totally kanu ni chumde hai tare maram di sex habitude akogi mutual respect mutual understanding matungina masa matanta laksakdo pot neba sida by force to by se is a rape ado si pot se kona moda pajana khan bada so kai da brain khali si am important way haitare mane thamjani akogi amuk makata ningbana doctor da akogi hangjani se haiba sex education si lowda bana maram oraga angang sing da ekoi hongai ba natraga na mawon da khang da bagi haitare sigi kanu sida sex ki only sex field sida na maram oraga moina changjal leiba pochina kari problem di sama sida mayam porokya gi jam sathine leikhre haitare ka poches sexual education is proper with the bagi nupi macha nipa macha claim na bta ko physical relation to matam da teenage pregnancy da atumati wang haitare pregnancy se kaino je khangdaba aduga madi lemneu ke my sexual encounter taw buti haitare mas pregnant wo kiba mama ba tak taba asim yam toin thok tab din natte adogeti masama khangdamina pim sa san lol leire athoda tha hum mari phajale adogeti masa kano to masa du kitang taw do warak padu da mama pa hamga tamda poche chini sin khangma ngamai so chikari gino ba sexually some weapon na tro ko na tawise ada sexually se phajana akoina gan tan mam changi ada sex habitude only physical kanu to nathi haitare the definition of sex is ko some mutual respect da even touching then just kissing sisu ka very healthy kanu hata ade akoi sikishna ko man kan to bom pibam yae na tamjani aduna si poche sex is not premature akoi pregnancy tawre abortion tawre nupi mesan mental trauma leire depression leire aduge sin karak padi education gaira ni like la shimagi progress name the education them am so na kai lakpani not only that suicide to su jaw ni depression na give the adam continuous treatment chatha bum jawi aduna siki effect si teenage girls ta tare nupi macha da jam wang na to na thok tap na te thok problem ni na si mayam sa ko ne phajana moida parents sing na oja sing na school dagi kanu dagi sex prem ta di khar makti ko na handani na atumai khai khanje dagi abana doctor akogi married life changa ba mi sing se masi sex education gi habadi academic mak tandragasu sex education gi matang da some aware oire hanan akhina loba yabra natraga na yadabra yaw yawi yadab yawi ka phajana yaw oi ba mi su dum lei yaw oi dab sum lei aduna premarital counseling and kind of tholei se adi aski tuan ba counselor lei khamni psychologist lei khamni premarital counseling kamai tawni marital counseling kamai tawni si myam si mutual respect understanding lei tradi husband wife kon luhongka so problem thok tap dinate ram to thok problem ni because ani ki thinking khani family ani pas family amade lakpani pem cha family amade lakpani ani si mutual respect amaga trust understanding jaw de gedi even sexual relationship kai balai na I thamjani
Alimak apagi wife and husband as some kind of magi cooperations understanding money luhong matungda sex na primary natreba interest aje amaga mating kano hatara pangnahan ba tare nipajan pi mating pa ni nipa aje amaga complementary oi base si good family hatare competition na taba adi amaga mating pangna ba amaga amagi sakhut na ba amagi growth se amana mating pang bi ba nipa gi growth se ni pi mating pang ba ni pi growth se ni pa mating pang ba as a friendly relationship leiba family da luhong matungda sakhut pagi success bi changse adu muti wang aduga doctor khoi sex se bayamna normal ne behind sex is a normal adubu some risky khara didum lai hai karam maina yenga ga phina risky lai hai se lobu yari sex da koina risk behavior hari ko sexual risk behavior hai koina chi matam se kan kan thoi hai bata jam satin adolescents ki wild aggressive oi matam ado sexual encounter to matam ado ki koi drug saba matam hai tare ade other some intoxication ade alcohol oi bijai koi cannabis oi bijai heroin oi bijai under the influence of some substance psychotic substance ki mat sex to matam sida jam risky behavior oi ba tare some aduda some aggressive oi ba some unnatural sexual kan oi ba si myam china akogi health su riksam wang ba tare kodamoina kasumba matam chida suppose unprotected sexual intercourse to matam da akogi kodamoina hajabada akogi kano si nisha charu ga sina matam da mana sexual relation lei matam da unprotected oi ba tare akogi protective sina da gi mongonda hepsi lakpa even HIV pakpa sina mu chandok ba tare tona manipura hana hujik su mafam kudimakta tawise one of the reasons unprotected sexual intercourse hai tare aduna si poche akoina chiju chandok maram amoina thamjani aduga doctor akhoi gi sex education si kogi maruina western gi conversing se akhoi han akadang hanjala abda ko western long gi sex education si ga akhoi gi indian society hai tare si sida akhoi na sex education period khalaga di exposure gi converse western ju akhoi ga compare to kan da di karai bhakti phagani na karai bhakti asoi ba lakpa ya bagi haji kiningai oi ba hai tare Indian culture se na tawrisena hujik akoi hanagi tradition se adu maximum maintain tawning ba Saudi jam sakhot pa hetare sakhot pa ki kham theng ba koi India hujik mafam karada di akoi technology ge hauraga science ta gi every field in India sakhole ko adu Indian se tawrisena koi hanagi tradition hanagi akoi ge respect akoi ge sex hujik su India da taboo ne khalle ba sex wari shanaba sex is something adi chi wari shanaro damni si only after marriage ko jum pandi with the sex ke no khangalu damni ko total abstinence like damni duga jum pala with the sexual moina sida samaj na ya ba pi ba haitare si pot che hujiki kano da di context adi am thajin kana da brand khalle because technology matamni mana ama kanu ba technology kanu met pam Google da kanu met pam matam da loi khangdu le ra ngang sing che hojik ti high tech ngang ngata ni aduna si pochi akoina India gi kanu se da di hongba lahan bam chang ye ne khale maram di samajam tawba ya roi ba maram di teenage pregnancy je adum wang khale India da adoge di premature koi marriage haitare matam jogdan luhongba abortion tawba adugi consequence oina mental health ta chauna chatting pirak ba haitare adu katanate magi overall magi success haitare magi academic front da chu kaithak palak ba haitare angang tu mental trauma adum leiramina magi academic front da chu magi sotharak pa mana pam desired magi jogoda ba achievement do jongam da ba haitare asi pam consequence adum til lei na ai thamjani amarom da doctor aina thamjani bana ngasai gi hairiba sex education sigi wafam se khorpa matam da most of the parents sing sida mu pusalaga parents sing sina khali se ngasagi relationship amasung married life sexual life ka hebe se akhoi yum palaba akhoi gi ni parents akhoi gi ni not for the children angang gi nate no gi nate haiba gi concept laina ba almoi da tahal dana ba hona bi ba sigum ba parents udum yaw ka dori ne ba jor kani sigi matang sida di akhoi na parents sida kamaina counseling pi ga dage ko haiba gi pot ama
parents ka su jam kano di nati moi masamak su like tam ko matam da sex education chapter to jawakte moi ni khangai se adult ore matung da mai thabak tawna matung da jum kai pala matung da mo jo khang pang tani ko moi da su nam saten dos pi bai da ka kano lei tabren khali ko adu hujik pi chakhol gu matung na technology chakhol bi matung na science chakhol bi matung na adu advancements of science akoina hujik da ka le se akoi tap tamna sigi concept se akoi hana gi mindset se change tawba kind of family cordial family oiba aduga si poche tap na expose torakpa angang sinda hadi phajana wari sabi ba haitare maram de wari saba se automatic phaiye ba mangonda awareness amal haure ba aina crime taw mutam da ai si taw yadi do's and don'ts se automatic dakale ado si poche kara de hoduna family ha kadam ne ba ado family parents si pam da khang de na khang da bi jaro gradually moda takpi man changi khudam ina kanoda cinema man मैम जेंगमिनी गांदा खरा इंटीमेट सिनेमा लाए पेरेंट्स मुतल वाइन तब जुम आई खो थिंग को सी पोस कन तौर लोरे हम साथिन मोइदा कनोम नेगेटिव कनोम चखेबा ओ पोस सी ओइ बोरे हेसे तो फजना कोने फना बुंग सिनी ना खरा दुम एक्सप्लेन तौबिबदा मोइसे दुम अंडरस्टैंड तौरकनी अदुना फाइदिन फादुसे अमना अमा रेस्पेक्ट तौबसे नुपी मचा ने नुपम चा रेस्पेक्ट तौबा निपा मचा नुपी मचा रेस्पेक्ट तौबसे तो आम दरकार ने निपा मचा नुपी मचा रेस्पेक्ट तौबसे सिना सेक्सुअल क्राइम हंदर तो मी नुपी दा कंतो ऑफेंस में हमसे हम साथी ने हंदर कदे अदु डॉक्टर अखोगी सेक्स एजुकेशन से एकेडमिक ता हाइतारे सिलेबस अमा ओइना दुम याव एना नि खल्लगदी अखोइना यावदोरिबा सिलेबस मनुंग सिदा चनगदोरिबा मागी यूनिट हाइतारे को सि करम मोंग दा यावगदोरिबनो हाबगी पोटुनो सो हाकेतन आइडिया सिटी गवर्नमेंट डिसीजन लौगदमनी को अद इवन स्टेट मागी तोंगा स्टेट की मागी कमिटी लै सिगी को वन डिसीजन लौगनी तौदबो 2007 दा अखोइना सेक्स एजुकेशन से इंडिया की स्टडी स्कूल दा स्कूल करिकुलम दा जहल छे ना हाई मतम दा इंडिया के 13 स्टेट्स से रिजेक्ट तौगे अखोइना अदुगी कनो जे सेक्स हाइबा पोट से दा कोई एजुकेशन जहनिंग दे सिना अखोगी अंगांग सिंदा अखोइना इंगलक अंगांग सिंदा हेना नेगेटिव कनो इंपैक्ट लाकनी हेना सेक्सुअल क्राइम हेंगलकना हाइबगी कनो से दा डिस्कशन से दा सो ऑब्जेक्ट तौगदगे 2007 दे से पोट से जागी देबा इवन 2018 दे सो सेक्स हाइबा पोट से लखथोगा एडोलेशन स्कूल प्रोग्राम नत हेल्थ प्रोग्राम है सी मखा से तहन बने तौरसे अदुबु करी चैप्टर हाकपनी अदुमदी एक्सपर्ट मैम डिसीजन लौरनी को अदुबु मियमगी एनाटॉमी हाइतारे मागी एनाटॉमी हाइबदी मागी होल बॉडी की स्ट्रक्चर से कमाय तो खुदम मोइना निपा की प्राइड पास पेनिस कवे नुपिसन भेजना कवे सी हाइबबु सी हंगोय बयावेबा ओजासिंग क्लास लो मतमदा 6 चैप्टर ला कोंतंदरा सी हाइबसे मोइना इकाइबा हंगोइबा स्किप तौबगुंबा सी पोचे तुम तौब होवेबा अदो सी पोचे तब तम एक्सपोज तौबम चंगी विदाउट मच कनो हाइतारे कनो बस सिंपल वेरी कनो होइना कॉन्फिडेंट होइना कोइना सी मयम ताकपीबा हाइबम चंगी ना समाइने आई सी दम दरकार होइना थमजरी फोन अमते पाइसे दो श्योर हेलो हेलो हेल्थ इज वेल्थ की थोरम ने हेलो हेलो ताबी ब्रो ताजे हाइबियो अदोंगी मिंग लेफम तंग तापियो आई नोंगैबुंगदगी दाना जितने सारदगी क्वेश्चन अमखता हांजगे ताउ जबने हांबियो यानी हांबियो दानजी हेलो हांबियो यानी क्वेश्चन हेलो डॉक्टर लिंगसिन दुना लेरे हांबिंग क्वेश्चन हांबियो यानी डॉक्टर दगी क्वेश्चन अमता हांजगे ताउ जबने डॉक्टर दा हुजिके खोगी सेक्स एजुकेशन हाइबजे खोगी करम एज ग्रुप तना हेना मरुइना लोबा याबगे हाइबदी सेक्स एजुकेशन पीबा याबगे अदुगा अमदी मसीगी सेक्स एजुकेशन जिना कोना कईगुंबा लाना जखरगदी खोगी मसीगी नेगेटिव इम्पैक्ट से करी ओइगदगे हाइबजी डॉक्टर दगी खांजनिंगे डॉक्टर दई पाखुम ताबीजे दाने जाम फजब क्वेश्चन नि सेक्स एजुकेशन से कर्म चाहिए की पीबा होबने फै है एक्सपर्ट मैम हाइबम लई एडोलेशंस हो मतम से एडोलेशंस है
चाही त्रामाथुदगी चाही त्रामपन बोक्से अकोना WHO ना सी एडोलेसेंट पीरियड अन हाई क्लास 6-7 अदम काब हो मतमसे अकोना खर खर मोदा खान बदा कसो कायब लेतबरन खाली अदो सेक्स एजुकेशन पीरियड को मतुंदा करी नेगेटिव इंपैक्ट अदो पीड्रगना पीडबदगी सेक्सुअल कनो से क्राइम से अदुन हेना हेलेना आई समा थमजनिंगे करिमुदा सेक्स एजुकेशन पीरियड मतुंदा अंगांग से लाइगलो सुमाना पोचे खांगे अखोगी what is good touch what is bad touch every aina mimda masa thengma matamda ai intention se kari no aina to nupim cham na aina thengma matamda ai phatab sense thengbra ai intention da pharibra haibagi adu dei dum akoina education pi ba horta di mana phana akogi kanu oi kanu torta chu sex ki kanu sidi am 100 kani na si expert mem haibani aina ta haibana te research mem to bulore the sex education is a need of the hour throughout the world haitare aduna si pochi dam darkar lai to reduce the crime against opposite sex to the female akoi not only that akoi proper akoi respect for the woman si poche tauta di akoi sexual sex education je adumati darkar ni si thodokpa negative impact natraga adumakti western culture tawrisini kari negative impact lai अखोना हेले हुजी अंगांग दा नुपि मसा क्राइम तौरिसे सुम इशू में आमसु लई खमनि जेंबियो दिल्ली दा अदि नुपि मसा मा ट्रेन दगी एडोलेसेंस निपा मसा मा यावरमी एडोलेसेंस सही 19 सुदबा 18 सुबा निपा मसा मा बुगी रेप तब यावरमी अदु एडोलेसेंस दी एडोलेसेंस हैबदी 19 सुदे मंगांगनी अदो सि पोचे अकोने सेक्स एजुकेशन से पिंग आइदे खरके पिता दी नुपि गेंग से रेस्पेक्ट से हेगलोय ड्राबा आइदी सी पोचे नम आइदी अंगांग उबदगी एडोलेसेंस पीरियड तकम मोइदा तप तमना अखोना एक्सपोज तो बिबा ताकबिबा रेस्पेक्ट तो हनबिबा से अदुन हेना कानानी हेना आई समाना धाजी ता हाइजनी थागचरी धनबीरबु क्वेश्चन हंगिरपगी दमकता मकाता फसिदे डॉक्टर अखै सेक्स एजुकेशन की मागी मोरल हाई तारे को एजुकेशन पीबसिना गासागी पॉजिटिव मोरल खरा दीपी गा ड्राई हन खल्ले मयाम सिदा को तुंगी मिरोल सिदा अदो करम करमबा अखैगी अफबा कनुरोम ददी मोरल से पीबा याय हन सेक्स एजुकेशन से फंगा तो दी सिम्टम थंबियो डॉक्टर यंगबो सेक्स एजुकेशन पीबा मतमदा अदुम यंगबियो अखोनि पीदु से अदुम एडोलेसेंस से होबो यारे से ट्रामा तो ट्राइन तो ट्राउंड तो तप तम होबो यारे मोना 18 19 सुरपता मेच्योर रकम मतमदा मोदा असिगी पॉजिटिव इंपैक्ट हम लेनेबा का अदे आई शुड रेस्पेक्ट woman ai masu woman amani asu respect nupi ki physiological changes me even nupi macha da chu mogi body respect da wom change ba body image haitare sidam da kane ba ai isa si respect to ba I should love my body haitare adi ai isa si sana phajan lu to dradi ana mem lang to me ba hygiene jarok to me ba ador akoina pochi pingai da ki phajana education to taradi akoi ki body hygiene maintain tawrani body image fajalani positive attitude laani adugedi nupi macha da body changes me horko matam chida mana accept tawrani poche accept to means she will take care her body natra aduga mama pana ina kanoma national seminar ma jaujaki adu matungda hujiki pokso ek haina lakhre pokso ek ki matungna akogi rape ki definition si jam ahong lai reba it's not only physical intercourse haitare nepana pe sexual butanate by intention bad intention haitare some intention da aina touch to ba even kanogi nupim che private part touch to ba and masai adi anything something which is not kano accepted haitare tawshu akogi rape ki definition jawram neba sigi offense ki kano sisu akogi pokso ek ta chu cham chaw na sigi kano tong leiram neba ade aduna akoina nipam chan su poche kadai bo kai do se khangma ma changi nipim cha khangan ma changi even samana haibu chu lei akoina nipim sa takpi du se akoi training jaw se ade one should not touch your body except you and your mom ade sai kanamta nang body se touch tholo dam neba except nang tana nang mama that too some kano purpose ade ado sumaina kananama unintentionally tak pa ko pa touch to ko pa should be report to the parents hai abdi sumba tawtaradi akoi ki mama pa da khudakta hainba akoi si po hangoina dum leitum nupim cha jum lon leira neba ada hujikte moida si po che akone awaro helaba sex sini sex sini bad intention sini by bad moves sini na
khan taradi khudak ta kanum taw matam da mama pa da hana haidokane ba mama pa haidok matam da crime se handar kane ba mama pa action lower ni mama protect to be ni cha se si pot se jam thatina koi cordial loina relation ma mama pa ga nupim cha ga relation se jam kanu phabum da ka lei case मैम थोक रहे सुमाना हादुक तब दगी प्रेग्नेंट हुई की बा खुद मैम ले रहे हादुक तब भी काय दगी हादुक तबा सुंब केस न मा ले रहे अतुना पोचे some kind of कोई चेक सॉल्यूशन अदुबुति दरकार नहीं अने खले मरम टुदा हौजिकी सोकपा थेंगबा हाइबदुदा अखोइगी मैरिड लाइफ चंग बदलसु अखोइगी नुपी सिंगसिदा हाइ तारेको मागी वाइफ सिंगसिदा हस्बैंड सिना वाइफ की मागी अयाब याउदना इवन सेक्सुअली कनो फोर्स तौरगसु मदुसु यादबगी पोट अमसु लेरी हाइना बगी पोट अम ताजरे सी मतंग दि खतंग एक्सप्लेन तौदिउ हौजिकी डेफिनेशन ऑफ रेप सिदा इवन इंडिया की लॉ सु मतुंगना को अदि mutual consent hai se hadi ani mak consent pibi ga daba aina ni pam na my sex pa me na ta nupi the force over da ba do she may be his wife ka my nupi ho jata so some mutual consent mutual understanding my gi kano consent ma yaw de di force to matam di to di marriage to se koi rape ne na dum chingi हाइरिबा सिगी वाफम से अखोय मु सेक्स एजुकेशन न मु सलक तारगदी सेक्स एजुकेशन से म पिरम तारगदी हाइरिबा पोच अंडरस्टैंड लेरंगबनी हदन लो definitely खराती अंडरस्टैंड लेरंगनी खले अदुगा क्राइम हंदरंगनी खले अद सिगी पॉजिटिव इंपैक्ट ने हेले अद अखोयना जस्ट वेस्टर्न कल्चर लेबि वानी सेक्स एजुकेशन सिगी मतंग दा का कनो अखोय म्याम ताकपी खरे को मसिना का हेना अखोय गी सेक्स एजुकेशन से फंग मतुंग ददी अखोय गी मास्टरबेशन ओरगसु अखोय गी डिफरेंट प्रॉब्लम्स म्याम म डॉक्टर नसु खर पन भी खरे को सिगी मतंग दा हेना थोलक पे याबगी इश्यूज म्याम लई गट्रा लाकट्रा हाइबतुगी मतंग दसु हाइबे खंदला होय आई निपा मचा दा नाउजगे को सेक्स एजुकेशन वाट पदगी को अखोय दा निपा मचा सिंग इंखलकबा युम पानद्रिबा adolescents की अंगांग सिन निपा मचा ऑटोमेटिक अखोय दा अदुम लाए लाकपे मरम से कैसे नते masturbation excessive masturbation है masturbation तबुदगी हसंग सुखथरे अदुगेदी तुम यात्रे anxiety होरे अदुगा ऐसे excessive masturbation तवी नोमुदा अनिरक अहुमरक तवी हाइबा जुम थेनी को हप्ता को दिन तवी आदि misconception misnomer मैम से ऑटोमेटिक सेक्स मन लाइक रे तारे निपम चादसु अदुना मोनि खाली से आई हुजिक से सपु तुम मतमदा नत्रगा खतंग इंटीमेट सीन जेंग मतमदा आइगी कनो से सीमेंट डिसास्टर वे हाय सी से मोद ऑटोमेटिक चिकी मिपाइबा पाखतम लेबा आई हक्सांग सोंदरगनी खोकनी हाइबगी मिपाइबा दुम लै पमचादसु को से करिगिनो सेक्स एजुकेशन वाटपा अखोना पोस्ट आम सतिना को हिडेन वना लोसन थंबदगी थोपने गतनी इवन sexual education da si post ko na explain to bom sangi nepa da di spam je no mge dam di 4 to 5 ml shona pire ko da form tong dum lei ba si post je ko na ko gi kanu ha tare nepa da scrotum ko wi hoje ki hari ba kanu ga spam ko na kan tori se si post je lokthuk ti ga di adam disaster ko ne ba lokthok pa je masturbation to di ga di ma se adam katpoina dum disaster ko ni kitang intimate sin yeng matam da kan to matam da ato si se very normal phenomena ne jona khona sin pam sa sin pam sa sing da khona si takpi digedi moda sigi kanu se la kane ba anxiety even depression even suicide gi wakhan chula हम द आइना तौसी क्राइम नि खल्लेवा आइना एक्सेसिव मासिम तौसी इज अ रॉन्ग थिंग इन खल्लेवा आइना एक्सेसिव कंतो मतमदा आइगी लाइकले सुदा काइब लाए सी मद गिल फीलिंग लेबा हाइतारे अद सी मैम से कोइना कोगी सब्जेक्ट हारेगा कोगी धातु हैसे अखोना दात सिंड्रोम न हाइसे हाबिदि धातु हैसे कोगी स्पाम से कोगी इंडियन माइथोलॉजी आम आइदि स्पेशल on खन बाइतारे स्पाम से 1 drop of semen is equal to 100 ml of blood है से हाबिदि semen drop अमगा 100 ml blood का मागी कनो से माने है बा अदो अखोगी माइंडसेट से मालूम लाइक रे बा semen से तो इन चतारा दी आगी blood से तो इन चले ई से तो इन चले अदो आई से छोंदा हाइबगी सिसु सेक्सुअल अखोगी मिथ हाइतारे मिसकंसेप्शन मन लेबि तो बनी सी मैम से सेक्स एजुकेशन दरकार ले even man wrong khali masturbation in pa khata tawra even the sexual masturbation tawri this is all healthy very normal
development hai tare sida jam khaina koina kanoina kano guilt feeling tawraga leita di lagla shu dum akai dum akhun lai anxiety depression hingale bas suicide wakhan hingale ado kay nupirong gi side ta ki so hadi female kambu da su masai gi sexual urge gi plus moi da masturbation to bagi kan so dum lai tab dinate adum toini thene even akoida akoigi anabam lei mood disorder haise nipa macha na gana sexual very aggressive ko intense honing ba adi opposite sex hena attraction hena pa nupi macha na gana nipa macha jo hena pa siuma tam sinam chexali sa kona phone to pai se doctor hello hello health well ki problem ne habiu yeah phone to ai nambol dagi ne malem ado doctor dagi ai kanu makha khangjaning ba yani hambiu doctor akoina sex education se parents ke side dagi su responsibility yam chauna lei haire ado school dagi su yamna leire ado ani maksida akoina parents na school ge side dagi education piba matam da kadai fa ba akoina depend to ba ya ba ki have to gi matang kitang tham jam phajab question di ado aina asai so hajagre ko ado si pot se sex education se jum nei hogadamni even school la hogadamni adubu akoi ge expert uidabagi parents expert uide excuse me school ge wajasing expert uide ado si pot se koina huji akoi ge training haigadra awareness hena hengalan bam changi moida jam sate easy ona takpagi sex education jam satina akoi ge complex uide with very simple normal the part of akoi ge body kanoni physiology ni haibagi kanosida akoina moida awareness wajasing da parents training toba si daka jam leire but it is very early stage hujik se akoi si pot se hujik po phajana tawungam dri na sumain thamjaningi kol to pagi da makta su thagat chari makha thar poina doctor hangjini se ngasai gi high river sex education gi kano sima akoi hojik syllabus to yaw etame na khalasi adu gadi magi awareness ki level se whole of the ngasai gi younger generation singsra magi level se akoi adum satla treatment pi gani habi ki taja balai bra na tragana it's a gradual process it's a gradual process habidi sex is ngasi piraga ngasi mi ngang khunimak akoi adults khunimak nupim chanpa ko jang lo awareness have oni have nate akoi gi population adum ti yami population india population state ki population se ko se tam step by step chathar kadam ni it's a gradual process no mata loina sexual pin hai bagi kanu chi yade nungaizare doctor asi fajakra ba ano wahai kanu mayam ama wafam mayam thambigre phone amtang ka ukjage doctor hello hello phone kanu network ya da problem to kare doctor lushilak pada doctor hello hello health is well ki thoram ne habiyo hello matang asida break macha amtang lobina ba haina balai haksang phabana lengrabalanni Mami TV brings you Health is Wealth. It's a special program which will be presented by Mami TV on every Sunday of the week. only on MAMI TV network. Suicidal case, mental health disorders, Masigidamak aikoi kadai fauba checksina amadi lumna laurabadi. henna luribadi, rape case, premarital sex, molestation, sex education na thayubana sigumba tuanindaba thudo kya thulubane habase nahyaningura. Ngasi mayok nariba kaya si yinjaraga. Mami TV network na lamsage expert kaya chayogi nomaisu numai khudingi uduna lakshagani mayamsu sarabyabiyo. Haina balai haksang phabana lengrabalanni. Mami TV brings you Health is Wealth. It's a special program which will be presented by Mami TV on every Sunday of the week. Only on MAMI TV network. Suicidal case, mental health disorders, Masigidamak aikoi kadai fauba checksina amadi lumna laurabadi. henna luribadi, rape case, premarital sex, molestation,
sex education na thayo bana sigba to anin da to kya tholo ko ne base na yani ra ngasi mayok na iba kaya si yinjaraga Mami TV network na lam se expert kaya chayogi nomai ju nomai khudingi buduna lakshagani mayamsu sarabyabiyo लेजरे थोरमसी का मरी लेना वहां सिंह हंगिंग बसिंग मखाना पीरिबा फोन नंबर असिदा हंगिरको यागनी मखा सथर कोइना डॉक्टर मसागी अखोगी सेक्स से सिगी सेक्स से अयाम बना अखोगी एन्जॉयमेंट लोम दो इन लोइना मक चटपा से लोइना मक खंगना ngaतने दो हारिबा वफम सिददी अखोइना कदाइ बक्ता एन्जॉयमेंट ओइना चटकदरगे अदुगा सिदा रेस्ट्रिक्शन से सिबोकि लेगा दबुनि हाइबगी मयाम दा करंबा मोंगदा अखोगी वहाई से कनो से थंबिनिंग बगे डॉक्टर तंगाइबी enjoyment di sex autism enjoy tori ma'am na natra ado yes it's a normal physiological response hai tare human ama oibagi mi mo oibagi akoi the basic needs hai tare basic needs la ise amana akoi gi chaba se ko hunger hai tare chaba bhajan chaba se basic needs ne bhajana akoi shelter bhajan tum se basic needs ne even sex also harm the basic needs hai tare aduna si pot si cam enjoyment with the this is a mutual kanunga tani ko asida atumati enjoy lai te it is all depend on the akoi gi consent of the partner hai tare sida very intimate kanu da moina ko how this their relationship there is that decision hai tare adubu akoina sex age khaliba only sexual intercourse is totally laal hai ka achi katana te sex hai budi sex hai budi adi nangi partner duga bhajana akogi understand tawna lebina ba even just makutta pai so ka this is also enjoyable when you love someone not na shiba mo da nang kunna pai so na ta wari katang sar so katang kind of intimate word so without sexual intercourse also is enjoyment ni ba atun enjoyment have is very vague kanoni my depends on the person concerned ko yam ngai doctor aduga khoi ki tungi horai ba naharol hai tare ko sidai koina sex education gi matang da katang advice oi kari thambining ba doctor gi kari lege to phone do sex education hadi akoi gi body da hong ba changes mayam akoi nipamsa da inkhal kriba nipamsa da akchan hong ba mayam ko body image body shape ato physiological changes mayam se si mayam normal akoi gi development ne na smaina angang sin da smai haining aduna sida any kano tawu matam da akoi ni doubt leba matam expert dum tanaba sida akoi gi kudam moina nupi gi periods lak nupi msa da hamba periods lak ba mama pa da haidok pi ba aduga hygiene kamai maintain tamni doctor tanabi ba adugi di hakchang si inghalak ko matam da sang care phajan lawni haiba si mayam se oina expert ta tanbi ba darkar lei kamaina phajan dispose tawni adu kamaina sang se care lawni haiba se si ju dam darkar ni because si isagi body kano se khangta di ai mood swing se tom tawe ba mi se in adolescence ki mood swing se adu mood se am chauni amuk tan mood se adi ikhlak ma matam se si mayam sa koina moina si knowledge phajan leita rati so mama pa ki help lo jai even expert ki help lo jai psychologist mayam leiri psychiatrist doctor mayam leiri counselor mayam leiri si matang da khangma mayam se sida koina ikai da bida ikai hangoi ba thadu ga dum hangba da kesu kai da this is a very normal physiological response ni sida ikai ni ngai hangoni ngai karim ta leite na ai man thamjini counselor mayam leiri haibagi kanu sida ina wafam tang katang le thaidok jaraga masagi sex education is akhoi school parents da akhoi moi dagi aware ohinabagi pot amagi ema lai aduna taba atop top de di angang sing sida khangba ya ba room se kana dagi sex education se akhoi tamba ya aware loba ya habado sikara natraga na akhoi na karamba institution ma form tawraga angang sing sida directly natraga indirectly sex education se piba ya habagi kanu sidi matang sida di doctor na moto ni kai aina sa hijack re sex education se comprehensive hai tare ati area am kata na taba area se yam bani na mayam help lo da ka tai ado kana na masala ga ina sex education class api ni habi yaroi ko si school ga janabam changi school authority janabam changi ado ke ti hojik pi ba mi su kam expert oi si ju jam sachne kanu oi expert oi betana te comfortable oi ba hai tare sex ki wari shana bata comfortable oi ba se jam da kar oi easy oi na comfortable oi na ngang ba se si su jam sachna confidence pi hai tare simba me amse pura type to bom changi hoji
sumaina exact sina sex education se hena ping amani haibagi tongan ba kanu budi leite adubu akogi institute me am sida akogi psychologist me am leiri psychiatrist me am da tana bada kesu budi kaide aduga totally si tang to ba haibadi mi budi hujipo ai na khangja budi hujipo leite ne kale ko state masida sex education gi awareness me ama low budget pada akogi parents ki su yamna role achoba ma lobi bam thokpra haina khale habidi angang sing duna yadraga su moina themaga pubuka dori bra natraga na angang sing juda anga han sing juna parents sing juna kanu toraga chasi ko se na themaga puga dori bra si understanding si kanu si gap si ma leiraga di oiru de pot amadi oikadra natragana masigi steps ma loksha lagadi sex education ji achoba mai papa mu oine hana khanbi bra doctor ado sex education sida aina ja haje gibdo very intimate kano jam hidden oiba am satina koina tabu leiba am sani ikai ba koi society da akoi koina hujikpo dum khali sini sex haibasidi western culture ki concept ni akoi jida chang pacha koi culture se ma kani even suwana haipulai akoi sex education tauta di akoi gi angang singi mindset se dona homula kani western ki type chakrani india se nupi nipa crime se hengala kani haibagi ahan singi expert singi ko expert nate akoi gi parents karagi oja kharagi even NGO sector kharagi politician kharagi so asoba misconcept misunderstanding ama sex education ge sadum leiri haitare si pochi akona tap tana puthok matam changani even 2018 da school da approve tawrasu akogi adugi tungan ba expert se hujuba phajana adi kanoiba common noiba aji school kudu chamana ba sex curriculum haitare adu mem da hujipo phajana koina kan tawdri haitare jatri haitare aduna kharadi dum kano legini sporadic hoigini adu mai magi kano sida kana mu khangani kana mu si pot se dum leikini adu koi phajana hujiki kano se chathadri na mana ai thamjani masi topic asiga bari lainana fazaraba wafam kaya ama thambira mi doctor na loina na ngasi gi mami studio sida tanglaba matam kaya bo kaithopiduna doctor na lingbira aga mayamda achoba knowledge ama bibiram bagi damakta su hainingai leitana thagachari loina na ngasi gi yengbiri ba khudimak su question hambira iba khudimak su so loitongmun sujata na mami tv ki site gi hainingai leitana thagat phongtukchari haina balai haksang phabana lengdrabalanni MAMI TV brings you Health is Wealth. It's a special program which will be presented by MAMI TV on every Sunday of the week. Only on MAMI TV network. Suicidal case, mental health disorders, Masigidamak aikoi kadai fauba checksina amadi lumna lawrabadi. henna luribadi, rape case, premarital sex, molestation, sex education na thayubana sigba to anindaba thudo kya tholo bane hase lahapani ra. Ngasi mayok na iba kaya si hinjaraga. MAMI TV network na lamsage expert kaya chayogi nomai chu nomai khudingi uduna laksagani mayamsu sarabyabi. Others Eye Clinic, a unit of Others Medicare Services, Porompat Jennings Main Gate, opposite Axis Bank. OPD timing 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 12:30 p.m. on Sunday. Facilities available: comprehensive eye care, cataract surgery, glaucoma clinic, oncology, oncology and aesthetic clinic, cornea and dry eye clinic, medical retina, optical store, OCT, perimetry, yak laser. Free OPD every Saturday. Please contact 600-910-8789. Manipur gi inakulaba art and culture asibu maratana tungkoina lehongna bagi pandamda Central Variety Program ama MAMI TV na sinjalangzari masi haugalakhiba angang singbu makhong somjanabani hairiba Central Variety Program asi nongmaijing khudingi MAMI TV na sandokchagani maram asina talent lairaba chahi 12 fawgi manung leiba angang singna saruk yanabagi damak ming laifam amadi performance ki video adu aikoina pisariba WhatsApp number asida thajinbiro Adomge angange haisingba ujaraga MAMI TV na leftana sandok sagadoriba Central Variety Program asida saruk yahanjagani ngasimak adomgi angang singi talent uthokna bagi tanja adu lowbi
Midbrain, a lifetime gift to your child. Japan gi akhanaba technology amagi matengna Sunday khudingi leptana pangthokliba Midbrain activation courses na adomga angangbu wakhal budilok sing thohanduna mithoi mihenba amadi punsida thoiba mai pakpa mioi ama soidana ohenbada mating oigani. course asigi chada chama guarantee pizagani. Akupa marol khangbinaba ngasimak call tobirau Genius Mindtech Imphal. Mami TV nang kasi sige ay hakki damuta hakki interview damuta ay yumda okay lembira tuna sigumba sige damuta de ay okay laman singbang amuro da laman namaton dendere adu kanjai yamati khodna thijang khochandana kana karai da kana lege kana bu sakta sige na okay khanbir mo tamda ay habu su yobira pa sige muta thaga sabu ko loina kaibang mapu sorna makoina tawo sida okay kaimta okay apan ba kaimta leitana kumang yauna okay mai pago ina bisnu haibase ai sori ma ai thoni Mami TV na ngasi baman yamaba matam ka thokpiraga aigumba yamna pangjadaba aduga karigumba khara aina ngamjaba kodol gitang tongjagibadu sinthabidana aigonda unabi balakana matam mangna reja matam tawbidana sumaina khudongjaba bibiba asigidamota ai laman tole ai basing akoina pijaningi ba message sisu miyam punamang na uradoy na akoy no na jari bisa aduna Mami TV na tawbira iba sidi yamna afaba pot amani na ina kanjay ko adu akoy da natana akoy gi makha thabada hawra iba angang sing sisu kha tawbira di am khena phagani haina khalleba ko moi da su iningmagi wakhal ma uidoy ne ba haibom gongdana akoy gi ai thaganangi puning thaganangi aduga mana machi tawujida mi maya mamai ko tawpidorinde 지금 전에 그라 돌박체 아주 뭐지 그래 한 뿌링 더 번데는 거기까지 밭에 고대까지 많이 힘들었고 양파에 그리고 아래가 이부고 뭐 자줘야지 오늘가 같이 뭐 인터뷰 또 그러죠 아이 인터뷰 또네 강대 거 감대도 돼 많이야 다녀온 지 인터뷰 또 제 하자 미야르지네 매게디 동네에 이제 그렇게 끼는 거 비용 거지 뿌리까지 그라 파져지고 그랬더라 처음 거지 시험 넣고 사회 보고까지 그래 상을 나가도 아주 거지 어제 이 세븐티 밥제 이 지금 이 나오지 우자보다 뭐띠 우자 IT 발 말하는 거 아주 하는 강거머디 세븐티 막하만 도 있네 콰이드기 important point no makakti prithvi kasin koyasin Mami TV na lo yokselakanda ai khoi leiri utpa ngamagani haibagi keno se sima ai thajub leje kari pambi bano kari to haning bano lengak de kari haining bano kaina hangbiriri se maduda koina isam chamjaba mina su singtha bidaba aiba managa sumaina haiba phanghalli se Mami TV la amdar de hairo ya Mami TV duna madi khudong chaba do piri ne si piri se kari gino kala si de sali ba kangbu se Mami TV na nu sibiri haibani aduna Mami TV asayam na tawjari koi dang sila piri ba sumaina manipur gi leiriba masak nairaba kala gi lamda masak nairaba kangbu sing unabiu makoi de gisu tabya ba wafam sing tabiu yam de yohan biu masitung koina matam sangna karigum khonglo polo wa mata yaudana Mami TV na ena sakalaktana international gi level yauna sakalakong nambagi tabidu oibiu haibo wafam sei thamjani Lengsin Birau, Kingdom Educational Institute, All Lambulan, opposite GP Women College, Asida, Ningthin experience lairaba faculty singna, takpi tambiriba course sing, maruoina, aviation gi makada, cabin crew, ground staff, amadi tourism and hospitality management course, tambi ningba singna, ngasi maklaktuna tanabiu. Masida sunatana, Institute Asida, makal khuding maki, computer coursing, tambagi kudong chaba, adusu pizeri, kudamoina, CCC, DCA, Tally with GST, asina chingbasing. Loina na, spoken English, spoken Hindi, personality development, interview techniques, asina chingbasing, tambayagani. Hairiba coursing asi, chama da chama, tabak pangnabagi guidelines su, pizeri. Fazabadunani
masa tanap-tanapa kucupan ba mama mapagi amat tapok Nahak, pukning wakhalgi anaba leibra. Drug addiction amadi mental disorder treatment gidamak adom karigi wari. Manipurda ihan hanbo oina Rehabilitation and Child Care Center. Inkalakliba nahasingita oiba experienced lerba doctors amadi clinical psychologists singna layengjari. Expert singna counseling piba 24/7 CCTV camera da monitor tawduna kupna senaba morning yoga, healthy diets, weekly health checkup, intensive daily routine. Awaba kayadagi ngakthoknaba leijare Yaipokpa Rehabilitation and Child Care Center, Kwakaithel Akham Likai. Adongi mathau tarabadi nakanda pijariba contact number asida pau faubirau.